Ancam pemerintah ring pengerau wisatawan mancanegara Wisman ke Bali kantos 4,5 juta. Gubernur Bali Wen Koster mastikayang pengerau Wisman sida nincap dados 5,5 juta. Indike inucap risampun nyelehin pengerau kata wilangan Wisman ke Bali. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Cok Bagus Pemayun Mausang anceng 4,5 juta wisman pastike sida kepanggih santukan kantos Juli warse kali-tali 3 likur wilangan pengeroh wisman sampun mungguh ring 3,1 juta. Punike sani ngawinang pai ketandani sida ngejantenang anceng sida kepanggih. Kata wilangan wisman sani rau ke Bali, pitulas kantos plekutus tali rahina. Wilangan inucap sampun ngelangkungin kata wilangan pengerau sadurung pandemi sani wantal 15 kantos 16 tali rahina. Kantos mangkin sampun wenten 36 maskapai penerbangan sani rau ke Bali. Akeh kota sani mungkah pintu internasional ke Bali utawi saking Bali sekadi Cina miwah Australia. Pai ketandane nyokong mangdes lah pemargi penerbangan kawawahin. Santukan wenten sawetara kota sani dados pasar konvensional durung rancing. India durung wenten direct flight. Cina wau wenten tetiga inggih punika Cina Airlines, Xiamen, Cina Air. Tias penerbangan Kadispar Bali taler nyokong kuentenan event sane laksana yang ring Bali inggian skala nasional wiadin internasional. Para angga industri langsung laksana yang sales mission ke negara sane katuju. Lianan punika pai ketandane taler ngawiguna yang WNI sane wenten ring dura negara antuk wantu meromos yang pariwisata Bali. Citamaya Bali Pos nguningayang.